E kublai jan mate ye pi wa ro ki pralog ki wasnyao suku ya up your new channel. Nega jan mate ki Khubor wa kwa open snyao chapi to ki Khubor wa Thymme Yong ka kjut covid-19 hapo ka Meghalaya Yong i hapo ka arpau soganta negas ngi. Te ki bru ki wadang yo Thymme ye gani kjut hapo arpau soganta negas ngi de em ki sunspa nyao pau nyao ngut te mud da bon ngut ba mo chi sen da tam ye ga sunspa te le de klam wani nei liang ki wada chajwan de em hado arspa san paungut kam wada yoi hakini kisni wada dem the bone de ki wachaj iki wiyo Thymme henrei kachitarik yong ubna wanyao lende kisni wanongkong yong ni ubna wanyao da wanra ko I de Khubor wasi nei bha the bone chi bone de ki wiyo Thymme iki wachaj tele de klam wandi nei liang ki wada khlad wan de em hado nrungut tele de klam ni ki wiyo Thymme sunspa nyao phau nyao ngut Jari district naka East Garu Hills dem khat arngut naka East Giant Hills dem arpau songut naka East Khas Hills dem chispa san pau nyangut naka North Garu Hills dem khat rungut naka Ribhoi district dem arspa nrupangut naka South Garu Hills dem rungut naka Southwest Garu Hills dem rungut naka Southwest Khas Hills dem khat songut naka West Garu Hills dem lepau songut naka West Giant Hills dem arpau wingut katwa naka West Khas Hills wanda em arpau nyangut tekini to ki sunspa nyapau nyangut ki wadang yo Thymme yegni kjut hapo ka arpau soganta tele de klam wani nei liang ki wada chajwan naka arspa sanpau ngut Jari district naka East Garu Hills dem khat arngut naka East Giant Hills dem uwi naka East Khas Hills dem nyapau ngut naka North Garu Hills dem khat wingut naka Ribhoi district dem nyapau wingut naka South Garu Hills dem lengut naka Southwest Garu Hills dem prangut naka Southwest Khas Hills dem rungut naka West Garu Hills dem khan rungut naka West Giant Hills dem sopau sangut katwa naka West Khas Hills wanda em nyangut tekini to ki wadang chaj hapo ka Meghalaya Jari district arspa san paungut tele de klam wani nei liang ki wada klat wan kam wada ong in 2 em kin rungut te Jari district naka East Khas Hills district dem uwi naka Southwest Khas Hills district dem uwi naka West Giant Hills district dem arngut naka West Khas Hills district le dem arngut te kini to kin rungut ki wadang klat hapo ka arpau soganta negas ngi tele de klam wani hawaro nado usdang ni kjut hapo ka Meghalaya Yong I hado negas ngi ki wiyo waro hi dem ki san phau hajar khande phaungut te mudda bon bha mo da tam ye ka san phau hajar ngut tele de klam wani nei liang ki wada chaj waro hi dem ki so phau so hajar nyau spa khande ngut katwa yi ki bru ki wada klat wan nagani kjut nado usdang ko hapo ka Meghalaya Yong I hado negas ngi de em ki praspa so phau so ngut te ya ki bru ki wadang em ye kani kjut kamwa man katte hapo ka Meghalaya waro ko wi de em ki so hajar sunspa le phau nyangut tele de M1 na perdi Yong I ki wadang kwa uti bnia chocho wana do usdang ni kjut hapo ka Meghalaya Yong I hado negas ngi kat won ngut ki wiyo kat won ngut ki wada chaj kat won ngut ki wada klat kat won ngut ki wadang em hapo ka jing sumar ye phiu pai da phi hai ni hapo waro de em ki UK Jari district te kini don hi ki Khubor ne ka jan mit kwa open snyao chapi e khublai ye phi waro snya ba ham yam ling you subscribe your new channel knang wa yo ten chocho phi yo ki Khubor khublai chibon